Leka ke khana final result bana saharnai ke phari cheng chini bukhok Hasina No bagai janija mante kisa Hello friends, today in video topic singke nor joton semana sini bukul jok Sanjana ni bemar manjak bo tabo father haseo na ina bagi thangai jong obo haiken awo hai bemar rok bahai ke manjak bahai ke sini khorsa bukul jok sawi kinarka Hello everyone. Tini kaisa Facebook o update no ma bishingte ang tongmania o video no khane ne hene ma wan suka so no ro je ani video no nai tongnai ro pulan chi pai thak jara nai man nai jadi ge nai man yaglo jodi no ro wan sugo je o video tai khoroksa kubun boro bo shina nango ni wan suka ge please share bo khaire jadi Pulan ang sana mo songo chini bukuk Sanjana no tine bini news update no nugino ang o video no khaine ni ma chai to kha tamni hingai tini ang kaisa Facebook update bono no kha je bo kaisa hospital o thangmani a jaga bono narak jagya tai kubunni cancer hospital o refer khaisaka blai khano khakam ka o news no nugine bini je stage blai khano crucial Pinya condition ano gay bilay kano kakam ka. I hope bo je jaga tao tai kisha jagat lang jak pika bonaro narok jathu tai bin treatment kaham karung chali manang tha. So ang tini kok thache thani shana nai mani o kok khai what is cervical cancer? Ang shana nai meke je bini bemar bo je bai mansaka cervical cancer obonute kisi sa kok shana mo sungo for our awareness. Okay, so ang obo borok na aware khaina bagi opok no sana thang tongo kem no bukha dukur na niya hai ka kem ni bukha no shbai na bagi opok no sana thang yang please ama hai ke ta wan shuk bai di ang just borok aware ding thung o bemar no tei aban bagi sha opok thaino sana hani ma chai to kha kebo chai rok ta wan shuk di asung saimana nango what is cervical cancer tai a cervical cancer bahai ke cervical cancer mainly obo brirongni bemar no obo chini brirongni cervix o virus infect khayo o virus infect khaiman bishingtei boni last stage ka cancer so cervical cancer jeng kaisa virus ni bishingtei nongo mainly actually jeng 95% no o virus ni bishingtei no cervical cancer mainly manjago haikeba in rare cases jara immunocompromised haikeba sakchaya already no ungjak bini shago maybe bin organ damage ungjak haikeba sakchaya already no kuno bemar bai gdaljak amo haiboro infect ongi mano they may be smokers. Okay, in rare cases though, maybe 5%. But the main cause is HPV. So what is HPV? HPV ka human papilloma virus. Omo kaisa virus jeta chini brirongni cervix o affect khayo. Tai o virus jeng bahai ke mani man gage mainly jeng STD hai keba sexual transmitted disease. Oboni bishinte jeng o virus by infect ngai mano. The thing is, o disease hai keba cervical cancer normally asymptomatic ungo. That is jeng pula stage jeng ke obo kuno symptom phunugya kuno phano ungya jeng saimya no. So jefru jeng shak already no infected ni thanga tai bari shuka afro se jeng saiman thango afro ke bo teruk symptom phunungna ni chengo jefru already symptom phunungna chengkha afro ke stage onek se disease already se spreading thaga do ge blai khana hamna ni tugui thango kubui kok jeta angai jeng bahai ke pula dakti bahai ke o disease no saiman nai so jeng early stage o detect khaina thanga ga jeng koyekta clinical examination khlaina ni nango that is pap smear test nene tongo a test no jodi no jeng khlai gange sakang baira jeng kono symptom ngia ko hai pano jeng manjang ni chances tongma bagai jeng jodi no test khai gange apani through jeng saiman je whether the virus is chini shak na infect da khaya jeng test ni bishin tike jeng sawi mano
And যদি no chung test khaine যদি no early stage engi tongo hangkai aboni treatment bo tiksa kalai engi thango that is first stage by last stage so obviously the difference will be there first stage যদি no saimang hangkai treatment khaine ni taisa kalai engi thango Jeffrey song already spread ang suka disease hangkai afro thangine jeng abo busa jorate success ngi mana treatment jeng tabu phano I don't think very rare case na kaham angi family jeng nogo so abon bagay no jeng jesuk mansa precaution na kai balai na chao the first thing is যদি না jeng regularly obo test no at least 5 year old waisha যদি না jeng Klaimang hangkai that is pap smear test no যদি না klaimang hangkai jengblai na chawo gari bisarok symptom nukjai ge phano যদি না test no jeng undergo khaikan hangkai jeng at least shinai je jeng both stage tong whether we are infected or not infected so second thing is ta kaisa balai khino kaham jeta jeng tabuk chini Tripura haste obo already introduced khaika 2-3 months back that is vaccine abongkha HPV vaccine hono jeng HPV vaccine jodi no nawi tangkhang gangkai or rokni yakni jeng katiwi mano au kono na ang sanani family teni mainly jeng khorok busuk test to thang o kaham garang tong te apto jong joton sio jodi se jeng sakhamia angya sak to kebo hospital kana musung ya haida ang khakhayo kaham garang tong fur kebo thana musung ya hamsuk yang kese jeng yogya hospital ma thang so jeng really jeng kono mungsasak angya gato jeng asak care khaijaya sak no je kono test khaijagina ni ba kono kisu khaijangnani o vaccine ka kisa expensive so nung jodi no se phataro rojangna phantha ga bo expensive klai thango jehetu tabo already government joto hospital no introduce khairega 2-3 months back already obo starting thaka vaccine nanani so better to take the vaccine and disease ni hoite sen safe only mano so all vaccines bufrana nai जों ओ वैक्सीन जरा 14 प्लस नि बरै बेसाराव बर 14 प्लस अंखांगांगे जों ओ वैक्सीन नो रुवो with जों 14 नि below boria 14 नि above boria do जरा 14 प्लस ngai rok borok na जों ओ vaccine no rui tongo so it's a great news also jara tabu phano or disease by manjaya ko borok ni katina ni kaisa lama je vaccine nama bisinte borok or kotor ni yak ni katiyo mano so I will request all the girl parents especially please no ni chrai rok no jodi no kaham kurung no namu songkhe mohai kotor disease ni yak ni katir namu songkhe norok please norok ni nearest hospital o thangi jogajog khaidi so obon ani ko kusar mungtonai jotoni thani jung joton saiman precaution is better than cure jung jefro rog ni thanga ga afro jung ar rog no treatment khaine ni balai tugui thango so manjangna ni sikang no jung jesuk mansak aware angke tai precaution na khangkai balai no chanai nor jodi no o video nai helpful ungja khangkai please share khaidi jotoni thani o news thangna tei asuk no hambai ge norok sanamba kina tamni sakha oba kin te kaisa sini tabuk saiman jotono hamya bukuk sanjana oba kin te masa bukuk jug hasina de broma bobo khorok hamya ngi tabu belakino rang rok sugya ang tong majora je mancha lukoron thani chuba so sanka oba kino tamo bemar manja khali sing sinda bisani khukti khnangelen jotone sarigam sing bukuk sanjanan bagai please video saran sikang prayer khabede video ang kok saran sikang sanjanan bagai please jotono thani ang request khe bin bagi se prayer khede jate kaham korang uthang nai enke ang main kok saran payment topic ke sini bukuk Hasina da Burma hanai bini bagi se kok sanai bujeta na bini photo bini report hol baikha mane bini bagi ko kisi sa video islam ere hanai nge yang bukuk sanjanan bagi depression tongo obon bagi ang kisa video na le tong thangka please ang lokorano koina musungo nakto bukuk sanjana onek chubalai kha joto boro bono chubama heke chine bukuk Hasina no kisa chubalai de jani je mantei khoksa hiya khona hiya ke chubalai de ang bini QR code ro re nai video wa bini bemar angkha HCL bemar ang doctor be koksaka
Doctor ni mung ke Ankit Patwari Guwahati bini clinic kha ke Olobari Bangkok salike ke khana final result bana saharnai ke phari cheng chini bukhuk Hasina No bagai janija mante kisa chubalai na chini bukhuk Hasina No bo belai ke condition ham yang to khabini inge jengbo jora maya thangmalia chini data pohar bo call receive khaimalia nakar paide inke ani phone na bo no noi makhna anone ani phone nai na boyana অনেক কল খাইজা নাইদে মানে ফোন জুতা কেম খাইকা কল রিসিভ খাইমালিয়া মতা কিসা ফোন বাইছো কল খাই দङ প্লিজ নাগার বাইদে কল রিসিভ খাইয়া এন্ড মেসেজ রিপ্লাই রিয়াং খাंके এন্ড চিনি বহু খাচিনান বাগে প্লিজ জানি যে মানতে কিসা চুবালাই জাং কিউআর কোড ই দেওয়ানা ববেলাই খে বেমার হামিয়া মানজাই জাগানি কুটুং মায়াং দङ ব বিএড কমপ্লিট খাইয়ে এমএ খাই দङনে হেগে बताबो बिनि याफै सेमना जराबो सिकली जाखो काजने बरजने जरा जावसे बाकी बेमार खलाई नगो बबो खलाई जाम बेलाखि खायरोका अनि बिसिंति न रिक्वेस्ट के प्लीज जानि जे मानते किसा खुब हाचिनान किसा सुबालाइदे चिनि जे खुब सनन सुबा माके बरम किसामसे सुबालाइदे जानि जे फरिजक सुबालाइ जे बनबा हामबाय लकुरमा ke paithak obon chanai je manchak chubalai tei sini bukuljo sanjana bagui sing suri lai datina hamai phasing hanai gyasung nai tini next video malai tada.